Isa nimbula binaka binang bali bina sema mai. Kapuna ta bangani wakarong tikumikina na kabinang ni kuwa ni takanya ni bulung-bulung binaka tiko karong binaka tiko yani na bioli beliba ni bitala noa and talno with Dr. T mana to Hawaii ki na nomo ni bentel ni abu tambu kersara and nabi bono ni siya matikumikin bikem ni nabi wakan may biti bikem ni nabi wakan ni siya matikumani bisi bura-bura may Australia may New Zealand may Amerika may England bikem do may rope sa katalangan ngulay bikem do na manatok lo mana bentelan nuku may Dubai may Lebanon may Syria nimbula binak may Afghanistan may Iraqi katalangan kini bikem ni nasa matikman na biwas Pasifika may Papua New Guinea nimbula binaka may Tonga Malolilay Talofalava may Samoa Kiorana may Cook Islands katalangan kini may New Zealand Kiora binaka paglebu nanomuni sema mai kabinaka ni singa ni kuwa ya tamaro taka ni suletu na kalone dengo ni bula weekend na singa binaka ni kuwa singa tamuti ngoma ibiti sa hoti chukungona vitu na tini na miniti may serene na buna sama chumikin na nonda bulang indokai bulang sureti sa hoti chukungona 5 na tini na miniti bikitongoi Hawaii sa hoti chukungona viwa tini na miniti na mbong ni singa bakarawai babini binaka ni bakalewe na nomuni ronga na kadi malmulum meta main tambe bata da may bitala no na to na ulutang totoka ulutang libur lamo taru tukina libur do masulak to na do ngon mernangan di Australia kero bitala tak chengo ke nunggu wa ka may rango rerengo ni kuan na isrong be kan nomuni mas kabina ni ko na kabina wale no nomuni sema mai me tika mutak ngana non ta vitala na kabina ni sigani kuwa na ronga da manten na sere me tika buna na non ta bimbula ngodi na ya kabina kongo na ngol saritiko kina ya sana ba turang ora me bakani sema tiko na sana ba turang ora na non ta turang bulan ginto kai na sema sarakina na kabina ni kuwa me na ronga da manten to monra to kamira na mata serongo na dalam biak na tarong tali na kena rong bina kan tu monretu entara nga rong ni salila benda bia rong tali na rong ada matra serong na dala tiko na mae sa ndolu bina saranga berto na kan tu mena sanora nimbula bina ka anayandra bikim ni keda na biokan ni sema tiko mai bikim ni na sema kan na sanora ngona non ta sere na kamiko
binakan din na serenggo, you are the apple of my eye, the sugar to my tea. Sayaw, totoka. Totoka makauti, rong binakan din na serenggo, and to lami binaksarangan na ngauna ni Vitalan Noa, and ang buong binakan ni Kua, sa totoka makauti na serenggo, and to lami binakan na Vitalan Noa, ni Vitaro, ngoli ti kumaya na urutang saranga ni Durubanua ki Australia. Nakanga ubinakata mo sa bikim ni nabakarong ti kumay na vital nongo ngoy ni matay ni kasi na doon ni kaba ni vital no ngona kay ni matay na lakatal ti kumay tolo tali na wasa-wasi ni vital no en la kero na vital to kinakita o iskeli tumuna na ulutangan go ni Durubono me baka ni kila ni ulutanga lebu toka ulutanga rambi lebu na baka tataro ngole ti kumai kero na sanga ni roni soma na loma nento na yawa iya saba ko doni ti go no guweka me na lista le mai na tolu tale na vitala no bango sana tu politiko na loma ni mata sa tim ko matanda iya na ngono ko meta baka mbula sarma do wa arna ya anda tumbuna baka dapat cuma na raki miserne na sigo benagani anda bina tahu ngono go I serne mbatam-batatunan raki. Aruna singang go tau tuna uda menano ni kua tukuncingan na tau tal cikana uda na lamani mara kataraba. Yo mbatam-batatu kanan raki wakil itu kena kita sanggai sabore tal cikana na winta. Iya, atas semalu cikana mbatam-batah. Bisa untuk mainan rakyat, totok. Bina balik besar tahun na nomu bakam bula sarti kumain na korturang lebu sela city lebu o serne mi Australia na kabina dukwa. Mitek bula ngan terbitan na bakam bula manda bera na biyo kanir siya mati kumain ko. Bina katau au biya ba bula talngan di kemnin na lewi witi ni warong tu mana kabini kuah. Klania kabtu ni singa tambo mai witi ngono goi serne sangge untuk ngada 5. Klani sangi gotong na bitu talanga mai witi awi bambol talani bi kemni na leoni bonuan to rangambale na marama na dorwo no ne leoni semti kumana kabini kwa na wata ni bi talanoan di bengkarabi ngo me ndamai bi usikina membaleta na mai bi talota kanga kani dorwo no Australia wa ambulan bi kemni na sanatin kaba arna yan rabi do mai na koro klani lele wikim dondo semi mai vai ni kua sawa yan ani bondo ako kai labo kai sawa yan ani bondo bina valeu sa totok bakal lebu na totok bako tina bakam bula lele usara rasa mati ko maingo ni bula bina ka bikim ni na sa mati ko bakan ra wana nonta turanga bulan to kai ni kua marotakin na nono sulit ko na nono ngauna ni kua me baka madal nga bikenda me baka matata kay sona kada dolo matar takatu membaleta na Durubanua ki Australia limuti ko na urutan karena bitano chukin ni kua karena tawale sarba ko na ni rengu me karena soma bunga na bitaro sara ngole uti me bikeraw na ngole chukin na bitalo no na buku ni ngole may baka buli ngol may baka ngande, ngol may baka takataka. Tiko talagang ko na ito talaga na matanggali visa na bridging sa protection visa ang kay baka madal talaga kina o tau tumbuna na kabinani ko. Iyan simbera madanin dang wala ba na usutunin ng tabital no ni ko. Kere tau baka madal tikim ni manda. Nabuno ni daw tumikin may viti kina no ni matakopal. Na wala tau payaw ngoni ni ra may bernitu nasano anatikin na lawa nasano ra au ngalemana korong bernitu au sustu nga mana koro primary school metabsarna high school au sanggai ngoli subana 2013 na bulitor lagi yo au sustu nga manakoro. Keng gui da buti klani soer do tarang cimoy ay odi mandan adam ni lever do tarang cimoy. Ada na puna sor do kadi cikin na lewangele. Bataya na kita wi rako wil na ora bat ki or nitasir wil tikin so nan ranga rando wi kadi binatako na labo oy. Kita wi rai na korri kita kami kita wi da buti cikon na lewangele. Ako lelever do watarong yo cikumikina.
Kaya na kina puno dapat tumay kina na kami ko. Sa totoo ko bali besar tahu na nung pagmadaltik ni bata pala kurni pula ni abuli kina. Orang kita teman-teman na primary school ni abuli kina may nakor. Oh, ya ubuli star nga man na primary school, ya ubuli na primary school ni sana o ni tikino na nalawa primary school. Nalawa primary school o tio sanggay o nalawa tio nga na high school o lanja na high school. Apa to kecik mera provincial high school o tio le form tolu miatan form V2 o sanggay lak-laksaray FNU sama bola. Isaan din na. Isa, baka muli tsaka bikim din na bulioti and na la primary school, baka nga kinibikim din na bulioti and na ra provincial high school. Ara na yan ra, vinaka vinawalevo na siya mati kuminikua. Nindobe nga na namuning wani buli, buli nga mena kurni buli rongo, samay, baka tigo-tigo sa rongo serene, kero samay, dami ba kunikua, na buku ni romay, buke, may kero soli baka sala, si soli baka sama, bikim din na wekanda, o ni baka rongo tikumay, na kabilang ko baka tabo na nomu sa bimbi mo mole kibuli FNU ati ko na taka baka mo do tanratu tau di wayang may matakalilay mo sarap da ketu na uli bono na kawanra na taka tabo do tanratu tau minum taka niyo sa buli o tau ayaw abinakatu mo yung gas ni buli. Abinakatu mo yung gas ni buli iyo alay tamani na buli FNU siyang ni batabarisar na buli. Sini wata pada saat na buli nandendre pakai lawa sama dia usiang ni buli oleh na nogo mateni taka wali taka sales person tui es nagindas asaling tu mana buli sama wawa bok tu bali lai sangkai oli pangkar taka tu le dorsar tui es nagindas mai taka wali tu kina na bakironon dolu tinika bakironon dolu tinika tolu laku Amerika. Laki Amerika o sangelei vuli ndo na mbaki Amerika. Vuli au rawat mekin ndo na nungu koroi. Na December ni ronondol tin ka ba o sangelei stali kineviti. O le stali viti o sangelei o litiwi viti na vidang na bula o tia o sangai o li takatakan na tamban ni lavo musuki na FNPF. O takak may FNPF na tul na yung baki. O satu ka na tul na yung baki o sa bimbi may FNPF o sa ngol mo Australia. Totoo kan din. Saan din. Yan ang mabuli may ni Amerika. Nabuli tap na kanili buli na tao. O ya wali taka ando nugu diploma ni education ni Amerika. Wali buli na kurni buli di Tulok College Amerika. Cui California. Din, totoo kan din. Rede nangwane nga may na kurni buli nga may na lawa, kurni buli nga may na Ra Provincial High School sa may time beta katun nangun sala may tamer may California. Nanong mo may buli kina nung sa may takatakan FNPF na tapos hanggang yung gitsi mo ni tao mo ni ngoli Australia. Nanong tumbu raw len ni ibono ci Australia. Iyo. Waya nugutum na koro sustu nga binugunaw. Sustu binugunaw tu nga pat kinugunaw nongon sa wadim kinugunaw sanggay ngoli suba litu may suba o ti nang may nakatak tu FNPF nakatak tu FNPF o sa sasanga tu pamalo na nung kubisa nyo sa musalak may Australia. Nasinga nga tu kikin nung kubisa nasinga talngaw sa wala kinugubola ni Vengo may FNPF mo sa ngoli may. Sa father lolo mandina nanong sa baka mo diverto nanong mo leon dita kazaka father matangga nanong rito nanong sa sulia nanong mo bola ni bakadin o sile binito manindia nanong mo manindia din doon na lengka tukono ko ni dapat doon na lengka dapat ko sintal tak nanong ko din doon na kaudun ruba kasi doon na kaulia patak palta o sangi o sintu ko na ko na bula o kanga ko siya ngon ko ding nga patakiyaw o tiya sanggay kalibiyo nito GM o alipate wang gerway o ti kero libi talano tukono kayo azabam doon lang ka kinto na kay ko sinital ta tukuna viyaw ora ni kintar ni vital na kin
O ti sangai andin dia sangai tukun buka. O eu savarong wali Australia sarang no visa. Sangai o tia sangai moko ti o koe sangai tukun o sangai vade ngona elong. Au sangai rani o release taki como sangai acceptakan no resignation letter. No wali vade ngona. Sekian paling tahu era antara kanan non retu tali tiki ko na mulin nakaka erna lo tar bekai sedu bang nakale wataka ya marau ni mau matatakan na tambanan ni musilawan FNPF o klani sovira bang rong tikumeni kuwa erna maru takatuna no mu bengarabi na no mutiko boli men FNPF ni berna mongol Australia iya da maru tak sar bakale utau na no momentan buat ke unia kabini kuwa na nunggu untuk baksarabati ko na no live na mona liba na wala mata untuk saraba no bak madala untuk saraba na rongoda na toto ni no muni bosa na no muni do bewasi matata ka baka bunda biya mo suriti ke muni miki na muni malme na nunggu bata-bata me baka ni uredi tiko na no muni bewasi lako saranga milo manayalo ni no muni do bebuke bikim ni na baka rongo tiko mai o klan ni do bunga lama tar takatu na ngole na bese burbura itu na kana lawa itu na be matanggali na medical test na nakaba do talanga na kaya michiko na nonta na ilabo na kana ingila siapa kata batawe elako bata chiko na isau ni bika ke do baka edoria ni kosanga esa na me baka madalaki no tumbuna weekend na tava ito do menda baka sama takatiko se menda na numutiko ni sa chiko na numuni tuba mongoli balai tau ba madal takamanda na ngoni sala tabo ningai baka murai Australia mo kalaki duruma na ihab international na consultancy ni immigration ni sa takatiko ni ko Pinakataw, o yaw na tigi mo madala no kusasanga mula kami Australia don o yaw ngay nangono sa sangkin o yaw sa singraw niu meu apalata kana no gubisa meu lako may anda my parents right beti niu sa above 18 niu sa bakitin kawalu laki-laki o sa sing niya ka o yaw kipa ka pinakatamu sa sanga o sa sanga patakyaw au sama ni uda ka mga bateke no gubisa usanga tu malua lebu sara ni labo so makina me sar nangon satu kikina o ti ola kamai nangon ola kamikini ki ongge me ve maliwa ve so kito le ni lotu batai erangai ongge me rongoda o me kelakina ni lebu sara na nangon ni viti tambu sakaya ni era tiko na visa ngo na protection visa lele busara o tia ngai waka ungai mai reda ni sotale na kaiviti era tiko ngai ke waka yer sange do banga takira tiko na kaiviti kor la ko mai viti mera rawi lavo kinai ma era mai tiko na do so mango euro ni takabno ndo pepa me vati ko ai yo o tia ngai o tinga vida na bula era pakamerge apalata katigo bira na bisa ko na protection na bunay ata we usagay bakasamta ni vala na information na itukutuku soli veir na la ko may viti Buno sarangko sangay bakasamta ni sangay nakabanganan no research nga patakiyaw ngikela ni nabisang ko siyang suti ni narawa kaya makakenda aplata ko kita nalako may viti. Iyo. O tiyaw sangay lakot nga man nugu bakasangagara na nugu bakiliti ko sa itugtug may baleta na visa tali so era ni aplata ki nangona pat sarangaya sa kadi makina matin to Australia me na bakarto kadi na student visa me sa free. Kaya na po na yung may tigbukin na nugu live. see Well, sa game tigbukin na nugu live mo na nugu live me batambakin do bir na ngoni buli rangole may buli Australia mo mi ube ba ung getting abira no kabira ni kepa ko ni basasanga mo ni ngole mo Australia na ngono ko free tiko na visa sulit ko na matintu. Gai i Australia na la Australia kepa kay siya nindo na nugu license ni cause niyo sa live mo bakante otak ni tukutugun ni
ni immigration ayo doon mo tika no leseni iyo e usama ni uda kabangana live usama ni da kabangana live usakai kem kan doon ge report ki au ngai no mu ya ni gore usana da kabamantanga me betan dona kasaba ungite ungakina musa da kaba iyo mo vivo kikina otia sangai otingaru na si ngaru tongira sarme be una kamba do sa ati kinango yo na kamba ni ati kinango orto sing mata ni kai viti oi kena mbo sa tiko dona kai Nepal antiana okay baka minito loya tiko okay ngai tukono ko ni o se ni claire da bada tukono ko ni I came across your live banga ko I came across your live yo kiro sing mga ni friend otia sa tukun sarok kavia me kiro livital no don karena lak manta me kiro me andar me vital no otia sama ni laksar kiro livital no ongi ngai kiro livital ya sa tukun sa mo kavia yo ba iko da ba iko binakata iko tukun nga media usawan usa kasaribi ko yaw na nogu nga ngan relevo to ndo mi vivo ke ibiti sa ndo na ka ndo ba kasama taka o kianda na ka ibiti do levo na schema da activity Dina sar iyo kaya baka mandanga ngai ba sibi na vi korkoro nindo nga la ka dibango tukuno kita undo solivisa right iko so mga mengo na tamata iseng mandanga ni taronga endi na selasu ira sana sulianganon rilago betala nangangan ni bela ko mi balang Dina sar na bu ausang ker bi kwa ngano go I did that live da ka na live video ya eseng lindo tubio na leseni sine ka da ka satu kan ko vie buki sa ke bango ko viao sulibi ko rona option dua iko banga taka dito leseni ko taka pikito kene karua iko banga ranga pikito na tamata kitong ge commission takiko otia usangereda na otia usange bango bikwaya oya usanding taka musada kadak musan banga taka nam doleseni musan ada kadak saranga bikin sagat ko no kabiao ngau na ko sabi stakina lakma mikito sa train takiko Waka isa baka naman nga no mo live ti ko ya itaw ni siya ko no mo leseni bolak may bikim dito na no ingaw siya usule sarangan elo munti na may loma mo bibu tahu siya nga bando nila kwando mi no ingaw Nogo gay live nga ayaw sa tikbu vingo master nga na tamater sa tikbu message sa nga may viewer sa kere may viewer na non review so na tama itaw ndo na turanga sa gay baka na matay nga ni madaw ayaw tikbu na mo tikbu kina company sa kinango na bina kamanti no ndo na turanga ko chiko sara may Griffith o kaya reda nga nung live at tukono ka biyaw anggir mo ka biyaw tukono ka biyaw tau aro na lubiyang gukir mirula ko may aro may buli tau simberam nga ni kirusot saba ko tumo ka biyaw walo na undolo mesa proses ta kina non raw bisa na lubiyang tau siyang man nga ni kirusot sabang ko bikwa ngon sa padur may kiribe nila po sa gibang ko talbi kwa Oi ko trasta kiyaw niyo natarano mula bang natakapan dina? Berarti niyo ora di bulak tagi ko tales kan no gumaka samsa ni sa tarani labo. Sanle shopping ole angele. Shopping kan dina. Sanga tukono kayaw. Tao yaw no gurunga no mo baka matala eu kelani kon dina. Eu ker rona lubengu mero la kamay. Isa tao. Santina. Tahu ndo na eu nangon naman nangango ndor kana lebo eu ni sa ngonongo sa pakai lebo na visa sa lodge chico so sara approve mai na bingon ke ndo approve mai bakando sulibe ndo na yalo ni mbole Isa tao. New wave ke beira endina ni klai lele meta kaptuan revisa simberman ki mamisota wow kimban bala it's all based on trust
Nara Iya, it's always kambibian on draft. Iya. na nonro mantanga ka urungat serangan to momuni rede na kemuni rai o bango ya seng o turanga tau ngo cukup binak kongan kino sama ni bitar taran kini be kemuni tau mendor mai bitar lo ni usare na lebu ni tamata tamsakaya ni ra bina kata na lebu ni taro bikin Iya. ni barang cukup mai binak ba lebu na nomuni sema tiku mai binak ba lebu bikin ni sa email mai binak ba lebu bikin ni sa bakata tarmai au sabako tsarbe tumbuna na nomuni taro yo tsangan ko sa tika bu sosoma ni baka maloko na nomuni taria ndor listar man tabi na turanga mi Griffith sangai bakata ba na nomu bibu ke bi rono lubiana O tingangori au bango bi ko au kirkere. Rani u connecta ki uma de verona luvemu, mikitu na vitala no ame ona ki pamadal ta ki verona proses merona muria. Merani u geta ka kena non visa. Oti madau sta oti mai bula sa oti o sa enroll ta kira usar dona kurni buli. Ramai non rau afaleta so misar non rau durdur. Yo. So non rau durdur ngo ndo bira usa lojuna na visa na madau ngo. Dovera usia warakati ko kosengeli medical iviti. Salo juati io se warakati ko na medical. Sa wah sa totoko bako bakata mantanga no marau na non tumbu me Griffith di sa dolarau ko keli matai Iyo. Karena matai. Na non ro marau ro sa do bisi ngarong girtu mai viau. Ro sa vangorau. Tahu ni approve ngangora na non ro bis na lwe kirau na tupu no abu ki no tamat ki merlak mai vei ko mero bacu mai aviau. Sentiana saranga don dina na ulutang bina ko dito ko na mayan na scam batin do turang sanga krobitan ni ko tabut sarch ka mo ko biya umani ko no wareda umaruta kana no muni lomalenga membalet na kango ina turangan ko menanong guredi ko nga nang goronga do ni talan no o ko turangan tina bakarong matanga mena bitu na koloko na kabini ko ke bakaw ni talita kana no na baka madali ni ga bitar tarwa ngonda sa kami kilango ko ni ko sa nakataka tiko na ihab international tiko to na tambanan ni immigration consultants erto nakataka bata tiko na to leseni ka bakay bola kina o tau me ben garabi na buku ni nonta sasanga mendangol me balai ni ya bida na kau ni ada buta me tau matai na ambaki numnit ko niya ni ambaki tin kawan we la cosa que io sana William bakay sa nadalte ken karua me tiko sono no dai labo ken katolu me tiko na tubu bakay me tiko like a long term plan short term plan me tiko no me tubu bero matanga ngoni ke baka ngole balani me tiko talanga no me tubu tiko talanga ne tubu ni na pat kita tahu tiko mo naman na bitala nunggo abe na student visa na daba me nakaba indo na ngoni ke rono ni tubu ken tuwe besa sanga me ngole me balai me la kipuli Nakabali tahu na o yau na baka na ngono tikbuki na nagulay be watik busar na student visa balata ni uraida ngondo na visa vinaka taundu beira na luvianda beira na luvianda na kena aplata kena student visa baleta o kindo to iviti o kindo to will na nabi matin tu ke di pura-pura orto baka me ina home affairs Australia ira chiko ira ba will na kena level so na matin tu level 1 so na matin tu level 2 o changa level 3 o kindo to iviti kindo to will na level 1 na level 1 ngom balati ni o kindo to iviti o kindo to no to was compulsory ikurni buli na English iyo pati kini karua kayo kakina ni ko sabi na kata may buli kina luwe musondo taron yo may bangko wala ba na bank statement ibida na ilabo may tiko no account o kinto to iviti kinto to will na level 1 kinto we don't need the statement kinto to send ba bank statement kaya mga ko be aplata ka na student visa kando ng bonus si lebu bete lebu ergo may tao to bina clear sa ko uy siya nga to na ilabo na no account sarmay dingutu di nasar isa kinto to siya nga talini ngandre na financial statement
sor do taro maviau vada ke vakasi nindo na veka ngutiko Australia Right. na ke vakati kundo na veka mu ikorani ker vi me volanda ni bola ke vakasi nindo na veka mu e senga sta orto immigration to se ni binakata ke vai korani provide ta ke vai korani tuku na yo tikundo na veka ngu konsulia men na ni bola it's vakayando na kena bonus wala nga baka it's an extra document. But it's not compulsory. It's not compulsory document. Right. Yeah. Wow, that's so good to know. Iyo. Kaya na raw sara na student visa, balata na student visa. O kaya nangona iko sa nangoni approve kini biko na student visa. Na matintu e kaya sulibi ko mo zakazaka buli. Rorwa. Ko sulibi ka na work right, mas study right. Ko iti ay ko zakazaka ko buli, bete marani ko rani soma kinu mudur ni buli se iksum kinu mu rent ke osa rent na kakelya. Yo iko na itiko na yala ni yawo iko rani takataka kinu na lomani maza. Ya nangona ni buli, nangona nga e solikina nangona e baka nangoni no semester, iko singrani sivita na yala ya. Yeah, 20 hours. 20 hours a week. Okay. Yo ni ngona sa diengu kina singoni sireki, iko rani full time takataka. Isa totoo sarangaya, Iyo. Na kwayo kakina na student visa visa bina kambalata na ngoni komite ko buli kina ikorne uti nga to sen mo buli. To sen ngeke itaw pa matal ta kamanta balala kana buli. Don. Taw sini oye ngono ko oye unasi talchukna. Santina. Unasi ya uta kata part time chiko na kani immigration. Oye sini buli nasi may bi. Yung gamay buli nasi ngeke rawa na buli ki. Nakataw. Siya nga nindo na kena bitorongi, levo nga na practical bat kena assignment. Ya na buli nasi. Ngai kia na buli siya nga dito kuni kakinto ibiti ba maka nga uchi nga chiko na fail, nga chiko na A, B, C, D na nung kar. Ike siya nga competent nga incompetent. Antin sana luring amin na nung practical No practical. Rawa na buli ke. Isa gawir na tumay biti ndora kana sa nang wane buli buku para tumay biti. Isa. Totoo ba ko dito? Kaya gay ngona na iyo na student visa kiko so nilavoy ko mo na somay. Okay. Yo. Na ilavoy ko mo na soma ningona ko ayaw nangonang ko baka ayaw major baka ayaw ready to application kaya ko rala ko may biti Iya. Kaya kau ngalala orang yang rata macam application may Nepal, may Philippines o ganyan mga takayo. Nindo sabi na kata be apply na student visa, kita na enroll tagi ko rada na Kornibuli. Enroll rada Kornibuli, sa through man na enrollment na mesa confirm na offer letter. Orto na Kornibuli orto sa nagilaba ka may do na deposit mesa umian. Right. Iyo. Yung na-deposit do rani range from 1,000 to 2,000 kaya kalib sara rani 2,000 badala. Okay. Iyo. Ya. O tiya sa nanggay nangon sa sumo teni kinasa nanggay ramen na confirmation of enrollment. Sangon sa ramay kinasa nanggay yo iken ko sabi may buli iko compulsory na matin tu me chiko na healthcare cover kaya kaya ko tubi mati sindan kaya tabi ko iko dondon mo ba kami nom insurance. Iyo. Iyo na insurance ko na o ko kami na balabri no mubuli kuni arto nangay calculate kami kina kaya katul na mbaki no mubuli no insurance na bibia $100. Iya walan raw sin donon donon raw. Iya. O tiya sa nangay tiko na no mo sa ngon sa raw mi kina ya. Sana gay ko pat kina no Sony visa. Na Sony visa 640 na Sony visa. Laban ni Australia. 640 student visa. Student visa. Iyo. Kembali na ilabay na 640 non-refundable. Iyo non-refundable. Kaya iko so ningon ko so mukina iko so sumi directly to Home Affairs. Oh, I see. Okay. Okito nangona na dur ni buli o kita bukay ko na kena no enroll ta ko sana mona
ayaw na lebu ni taka batungko so nangone buli era esing ni raduru mana kurni bulu enro takir na kina o te au ge mani bicer do tala kurni buli so nangona orto kamai iyo o kai na deposit me vana undul o ayaw na kasaga do takaba eu ge do bicer wabu ke na be kurni buli taleso moreda so don kurni buli kito salibital no saro sakaba au kasrama do berto kurni buli o kaberto see us gang from Fiji we don't have much money Right. but if you give us an opportunity we'll grab it okay sa kaberto orto sa gabango okay na minimum deposit we can give you 1,200 nakangasong kita kabango yer kita nang buli kora sa kwa lebu man on deposit man total kurni buli o mbiter to no kurni buli but me lele non deposit Sandal taman ibu bukin liu. Sandi ni baka taba na FNPF tau. Sora tar cuk mai dokter ti bala wiki memina cikin memi FNPF kemarin bibu kina non reduru na luwi kemam si sosar kanang kasakir biya buli. Laman tanong pamadan let kinea. Tau na ayaw mbati ni utang tatala may FNPF. O sini klase sabi yo na nogu my understanding nogu kelambatan na dur di buli FNPF. Iyo FNPF ko rani sauma. Yo ko rani sauma yo o FNPF ko na singrani ko sakot nga na nomu invoice merto sa sauma directly. I see. Orto ngendo proses taka orto no sulebi kon na conditional approval letter. Right. Na conditional approval letter iko nagikuta may vikito kito sa nagibako ti kurni buli. Nangona sa tukikina no mo visa orto FNPF sa nagaisoma directly kurni buli. Oh, may FNPF nga straight to the school. Kurni buli. Yeah. Na nilako si nilako be member. Si nilako be student directly to the school. Nilako do ni kurni buli. Totoko bako tredia, bekim ni na baka ramot ko may totoko bako te matat sa nga baka binaka. Endo na taro ngali chukumingo may be maki na kautonga. Baka dapat na IELTS exam, balitan ko na English test. Okay. Balitan na naman niya tukun chukumilyo yan ni kaya to na biti kentong bube level 1 toka. Doon man tanong ba madalat kina? Taro binaka, but ni okay. Na IELTS o ko ese ni compulsory bikito to ibiti. Iyo. But inyo kito to sana to bakame compulsory language bikin to ibiti na English. O kinto kaya pakai ko pasikita na lesson teleso kay film English, yo ko na siya nito sa laki. Inasal. Iyo. So kinto to compulsory language bikin to may kurni buli na English. So kinto yan na po kinto sa sing ni kay IELTS kina. Baka po sa nga kaya baka ko sa nakaban ng diploma siya ng bachelor ni nursing. Iko sa nagay nakaban ng English sa gayngan revik ya. All other courses siya. May navelation talaso siya ni ngandre. Totoo ka sa Yo sana kurni buli. Iyo. Sana kurni buli tawira they have their own English test. Right. Oto bagango okay will baka so nangoni buli madango orto letul nangoni buli madango orto English test kurni buli orto taringo. Napa so na tarong ibikito bango siya orto kurni buli berre dabal nga no fluent ni English na no fluent ni bahasa babalan. Okay mo na Zoom meeting orto na berre diko mat kierto na taringo nga sa mataro from that question orto nang kina how is your English. Pasar nga sinindo na biterong siyang orto berre dabal nga na no mo bahasa babalan. But ini ko nalako miki ko na may buli yan na bahasa babalan ko na may buli ko na no lesson di baka babalan. Right. Isa. Totoo baka uti. Kimbal sokol sarbe biya dado buku to kana kana English gogo bisaba binakatakidak. Sebata tahu werto na ngwan may nalaw primary school revise style na English. Iya, may level na bilibala. Sa totoo ka. Kasi kasana mo lang ganun baka nalawa na solitar, right? Karena ya, bro. Sabi na ko, nakabaliw sarbi kem ni natar ko may yan na tukutuko may paleta na huli totoo ka sarang ali mo na kaw ni bitu kuna natikin na. So total na kaw ni bitu kuna be na kami paleta na huli ni semberendaro ngole ni be na work visa.
Okay. Doangan kami varita tahu pakai esotale na agent era recruital ngai bitin ang mananggo. Right. Asing walangan yo kita usotale yo Yeah. ayo undo eu kir nga beira betini ayo ngonongo lele busar na ngani buli rasa register to be sona agent. Right. Ira salitawo tu irga kir me vio meu bebu ke beira. Yes. Betini salitawo tu bi nanon application dona agent tiku recruit ko may bitang ko orto baka minon to registration fee ko nang dona $199 Australian dollar. Right. Iyo. Lilim nung bitir na no man de sa $199 yang nga nilabor na suma senga. Ya baka minon registration fee. Ira so mo tu iyo. Ira so mo tu sing nirakila na bilabo teleson nang gilaba ki may bir. Kono no eu kir nga bikim ni ana eu si di kanggo mo ni sang wala ngambil siya nga. Kaya kay ko biya mo lebi so tala na agent. So tala na migration agent siya consultant. Kir si meron ni ko so mundo na kaveira. Kir mo tarong ira manda vida todo ko na libo ni labo ko na soma nagiraw kaya no mo visa. Right. Beti me kun yung sabi mamatu na no mo sasomi. Mo sa nangay kavirto sa siya ni raw. Kaya ko na nasira ni refund tala man umilab. So matundo na undo lubada. Nang gay laba kita mikiran do na fees tale so kirsa sing tubir na ilabo. Salitaw tu. Salitaw tu. Ready abi kami na barang cukumai ker muni taro sarang abang tondonu na dapat what are the other costs involved. But the kali ko niya 199 niya, that's just the registration fee. Registration fee. Iya. Wow. Iya. Yes. Dotar na taro ngol chumingo klan taro binakasara taro chumingo apiliasi kuroi. Bul binakamasta apiliasi orto siam sa chukomen Marshall Islands. Bakata na age limit. Veira na biya buli. Veira na student visa. Tau taro binaka. Na age limit niko buli siyang nindo na kaya na age limit yo Oyo do bang lele do so sa 55 to ira message mo bio ora ni buli ando bang go vira era wandi ko buli ora ni bibu ke bi ko mo buli yo oyo ndo wasanga bando don veira ando kavira ke ba ko be buli mo tarangi ko manda dava na inaki no mo buli ke ni kane karua ni woti no mo buli Australia na dava na mo plan yo balata na na age limit ni ko via aplata kana mo PR Australia 45 below. Ya na age limit ni ko via aplata kana mo permanent resident. Mas aplata kana mo visa tunday. So 45 years and below. Iya, 45 years and below ya na age limit ni ko via aplata kana mo permanent resident. But kaya ko via buli no age. Iko rani ka ko yando kabira. Kaya ko na numa may buli kaya ko sa above 45 ko may buli. Na no mabina ka chiko ni ko na buli ko ran ni buli rawatan mo koroy yo sara senga ni gasoli bi ko na permanent visa after your time. You have to go back to Fiji after. You have to go back to Fiji. Right. Okay. Oh, that's a so, good point. Yeah, good point. But iko ran ni rarang makipakai ko still on your 30 or like mid 30s, 40. Kaya 40 ko sarili ka baka doon mo bachelor. Kung may ka doon mo bachelor, betarani 2 years nga. Within 2 years sa mo bachelor. Ay ko sa part-time, aran sulibi ko ng PR after that. But yung simber niya na 45. Ito talk about coach. That's a very good reminder. We come in Australia. Anybody within the age group, and that's a very good age, from 20 to 30, below 40, you have a chance to apply for your residency. Wow. Taong na student visa na visa binakataon do bir na form 6 na form 7 taong do talang ka bebarta ka Australia sinitara ko na form 7 may viti Australia ya na year 12 ha baka may year 12 na form 6 may viti form 6 right iyo o ko si hindi recognize ta kana year 13 beto ko ke ya na year 12 so we year na ngani buli ki baka form 6 ka sa rapasi this is a good opportunity ngwa na ngoni sala binaka merla sa What's your form 6 sa lande mai? Wow.
Ya rawa nanon revisa rawa na kiana tuki to tolo na kiana proses taki. Sa totoo saranga reden dor biba ko ngit indina ya ken kerua na kanga biba ngit kina ber na ngon ni sabuli sanga sar cuk mo pas cuk no mo bitarong na bi semester ket saya dapat tahu dongan mo makasala na tikina ni ai tahu ya do bi ramadan ngone sa approve gonan revisa eu kai vira o ya una soli pakasala tiko be kemni na venga una kevi ko singkla kem donaka ngona nga tahu kina lakumai ngona nga tahu kina lakumai. I'll give all the information to you. Okay? Balata na buli, yung nga sara wait kinang ko sara tos chiga na mubuli. Kaya na nga una, iko sara ni ko apply ta na mo sa London na visa taliso na visa ni taka me full time. Si ko sa London na visa taliso na permanent visa. Yan na baka taon na muta ka na kana mubuli. Right. Iyo. Totoo ka sara na. Baka to ka na kamba tawe? Iyo. Koso era sa dola kamaingo, klan bete dia sa metu balangi, so vinaka na ngunu na so. Kongane akondo kakene vira. Na the choice is always yours. Right. Iyo. Ayaw no ker veiko, na va meiko na nomu ni woti no mubuli me rawa na nomu pepa. Ngando kavira. Me woti no mubuli if it takes 5 years, 3 years to 5 years, do it. Sacrifice me rawa na nomu pepa ni woti. Wow. Totoo ka saranga. Man, that's a really good darin comeback. It's a pipeline, from schooling maybe ti ngolani ki Australia through the student visa. Wuli ti ko rawata na mo wuli saron yolante sarbe na work visa kena botan ni visa talera tutale. Do na musa ti taw. Do na ngonelewa at sa ti ngai Melbourne. O ko la mana 2018. Good. Ewa bubu ke parlevi ko 2018. Rawa na paper na student visa. Kwa may nakaba na course ni cookery. Iya. Itaw ndo talagang kauwe pa mataltaka na course tiko nga so na course rawa kina rawa kina paper. Andi ndo buto matameso. To na na course ni basang. Cookery se bakery se aged care se community service na carpentry. Air na course binaka bete pakai in demand in Australia. Wow. Ni ko takaba na course na rawa na kiana rawa no mupepa. Kiba ko be me takaba na management senga suti sara course binaka yo ko baka me senga suti sara ni klani na rawa tol no mupepa. So you have to go where the demand is, Iya, where the demand is. Wow. So no cookery be kemni nanto tungwan nanto baka sanga. Kemni nanto bababi. Kemni nanto tarvale, social work. Saan din wilikin na nasi? Wilikin na nasi. Na nasi ye ko rin start may ra. Kaya makay ko sing nindo mo qualification ni nasi may viti. Ko rin start na age. Matengay ko start na certificate ni age care. Age care. Ko doon nga nambaki mo certificate ni age care. Ko sa nilang dili nakaba ng diploma ni nasi. Wow. Reda. Totoo ka saranga. Do tar chumi ko baka na IT, information technology. Is that still IT? Good cause. Ko cause binaka na IT. Wow, Reda. Totoo ka ba ko Reda? Bikim ni nataro chukumay ni kako nilengo tau skill nangay tau tumbunan nangay biteno ko na email. Wati na sininga no email no bogin ko tau. Kaya makay sobya wasya may biyaw, kay wasya may biyaw. O nang kaseletelen bikim. At itaw tumbo na sabi biso talaga nanong ko takata kamusalan din di tamban ni immigration sa totokan din. Binaka dara turangan ko tar chuk mayo garni balu na nomo. Nataba what would be a roughly cost of total expenses? Bosi berne tumtumbo ratar chuk mingo na registration fee, na visa fee, na airfare and all those expenses for a first year student. Melakani what would be like a rough amount they have to prepare? 5,000 Fijian. Wow. Iya. 5,000 Fijian sa araw kita mando kina. Kaya sa wili kina na deposit di dur ni buli, na insurance, na visa fee. Pat kina o kita una nito fee, o kita a range from 440 to 500. Right. That's our visa fee. O kita na buna range kina balatang ko kita sa application kita ura tanga ko kita sa kala approve na visa. Wow, it's straightforward. You tick all the boxes. Straightforward, yeah.
kita saran itu tolong sa submit pali. So an application do complicated. Kaya do rani kita rani 500. So 440 nga pandondon. I see. Kora complicated, what do you mean? Can you give an example of what complication means? Okay. Complicated application kaya kalure na gap ni no mo bibuli ta last year ko bibuli kina so ndong bibuli sa na 2010. O tiargare may apply tungo. Right. Immigration will want to know what were you doing all this time and why you want to study now. What about yang gonna do for those 10 years? Iyo. Kaya mana kita ungkedu do chikon do na statement ni ngona do lot stakin na visa do chikon do na statement na statement of purpose na SOP. Right. SOP yang ko ikusana ngay number sana ngay pamatal takina all information about you and why you want to study and why you choose Australia. Laban na bunay ko festa takin na kos ko na kakilay ko nag-imbit kina. Ayon do kaya yan na statement ng bimbi to undua beti ko rani na statement nga rani approve kin ng mo visa. Wow. So totokan din. So you need to get assistance. Mindo na mo bi mindo bukyan na kana walay. Iyo. Kaya eu kakin o kito na nito consultant na nito immigration consultant o kito ni ang gisulian ni ko na SOP mo ta kamay. We give you option what kind of template. Gonon ra template ko na ngone ko sa apply wati sa turunan ra visa. Right. So you just use that. Iya. Kita pokata nga na danra. Wati kita gisulian ni ko iko gawili ka pa ko bi edita kan bitikin na ram. Sabi mo ko. Iyo, that's work smarter. Working smarter. Totoo ka saranga, totoo ka. Datal na taro ngol chukumin ko balete ni soar sa ka HK chukumay viti saranga ta chukaya tawe. Sala ko chukuna. And congratulations to all the women and men para nakabot chukuna buli HK may viti. That's good. So taro chukumin ko o mi dawai bakata mo irsa na level 4 ni HK. Na dapat manda merda kaba if they want to come over to Australia. Kaya makanya sa kabo ti na level 4, irsa directly they can go to diploma. Diploma in nursing. Or they can do either diploma in nursing or they can do diploma in community service. Iyo. Okay. Betir sa kabo ti manan certificate Yes. Community service. Sa totoo ko sila narito ko na matagal limitan lawango baka matatakan libo na katawe. Dara ka wetu ko na taw ni libo na ngono kenta do rong itala nombe ka nga si rong wanga rong ka da buka. Domo may basal bir ba rong chumay na bimbi merando taro en bonu en don mertarke. Di na saranga taw yo toko na saranga nakani pa mataltak. Beta yo nga kaya lebu yer may tungo Australia. Kira rongo da nga hira na itukutuku ni protection visa. Betan protection visa tau ko $45 nga kaya isaw. Raw sar. Yo ira singa ni kilati ko o ko visa singa ni bina kan betan ngoni ko sa aparte kina protection visa. Ngay singa ni na protection visa ba kami bangoy. Di ko may apala taki kina na protection visa beti ko di ko sa singa ni list tali kina ibiti. Right. Beti ka ba ko na list tali kina ibiti. Na iko na lebesu na iko na baratax na takabi ko danaka. Right. Iyo, yan ang balambali protection. Iyo, ayon do elele mo nakibitira may protection tunggo, they don't have any real reason. Right. Kaya gay murmuri takatunga. So era blame takatuna matin tu, dilang ka na matin tu. So era kayang go. Iyo. Na matin tu ibisaw. Lakabi din na bisaw. Kaya era gay kaya ko pa mamataltak ko na rong wala nga. Yo. Kaya kita salak may bangkoy pa lang kita sa rong nga protection visa sa naraw kin ng pepa. Irgay may ngonera may aplata kina, irgay bibuto ni samber sa aplata ki na protection visa. Tawo yo sa sota pa so sa bito na ambaki dio na ambaki tu ki erse bridging tungang ko sa warak tu na ramali protection. Yeah, when you apply for protection visa, what is the end result? Dongan review protection visa. Tahu na protection visa banggo iko apply ta kana protection. Sana gay process ta kitu na protection visa, it's a permanent visa. Oh. It's a permanent resident visa.
Kami adana talit kami adana total na refugee visa. Gotcha. Iya. Oko nangoni ko apply ta kakina sa nagorto na immigration to sa honor to process ta kina no mo application orto sa nagasulibi ko na bridging visa. Oh. Na bridging visa it's not a permanent visa. Oko a bridging visa it just give you legality baka misulia ngabi ko nandun mo chiko sterilia mo takataka mo huli. And is there a time limit? So ngonong ko sama expiry date chiko na bridging ngonong ko you pakaya last 2 years yung biara sing pa orto na sulit TV ko na bridging as long as they process your protection. Oh. Ngailele mo na protection betangon na niseng ni dua na reason wina kayo ko sulia do reject mo na protection. Ngon sa reject me kinaya orto nga refer ta ka na mo protection visa to tribunal. Oh. Na tribunal orto baka separate body apart from home affairs or sini takata baka orto na decision whatever a tribunal make sing ni bata may na immigration orto na sa reject nga manumpia orto sa kami ko sorry sa reject no mumpia orto sa kami ko within 35 days you have to leave the country or you apply for tribunal. Sa nanggay lako na tribunal ko sa nanggay liwawa to tribunal take 5, 6, 7, 10 years tribunal mawarak to mo belaway. Yes. And does it cost money to pay? Saya nga, it doesn't cost any money. Iyo. Kaya tayo kaya balatang wana ni kenda sing ni kilay. Kenda sini kilay. Yo yung ngona yo sa may dokan na ngulo manira na kay bitir tunggo ko protection kutu ko rawawa tu with sang bulambak ng rawawa. Sor sa reject my sor sa tribunal tu. Nira sini kilangon na information dono. Ira singa ni takap kayo kakina while they wait for their tribunal hearing or while they are on bridging tahu solibira na free study. They can study anything, they can go anywhere to study for free. Elebira rasini kilati ko nakango. Wow. Sajin. Ayaw kaya nabuna yun rasini kalaki ko rasini takap kina. Elebira sa kedo takatunga construction takike merang akin nilap sara tuk nilap sara nang boleh yo. Ayaw kaya kaya bakara rai sarabati tumbu. Kaya bakara rai sarabati tumbu. Ira buli. Ira raka. Ira ke visa tak talon revisa. Di basa na live check mai klan ni don na network problem mai vi maramatau. Warai ko talmena on talmai. Warai ki maramatau ngabali lai.
Yo kelani satu buka kosong marama tahu. Ona teman dengan sona modal leka-leka. Kau modal tak na bridging visa. Na bridging visa it comes with work rights, but kena study. Lebu na kurni buli Australia. Kau sulebu kana na ngoni ko kota ni kena na mo visa mulai enroll kina orto na reda na mo visa kaya ko bridging under protection na mo buli na free. Ya na buna kau kakena ni ko while waiting ngoni ko awati ko kina yukorani ko buli get some qualification koran rawat ken sona no mukuroi nangoni ko sarawat ken no mukuroi yukorani ngai visa utakana no visa after 2 years or 3 years kaya kasi berni ramadan matal ni no protection yukorani visa utakana no visa ronga dan nangoni ko sa protection chinga because protection is a permanent visa. Ikusirani apply taktal na visa me below permanent visa. Me lele sumay na permanent visa. Ikurani apply takna na visa kwe permanent to permanent. So ikurani apply takna na dona visa ikurani apply takna dama visa kwe bakame regional visa. Ikurani apply takna na skills working visa se employee sponsorship o bangarada na company na regional mo kulita ka kinorto men nga sponsor taki ko tali kawe mamal tanga kina do tali na taro ngi may bada na visita visa na tourist visa on mamal tanga na tourist visa ko ero na matanggali tourist visa ndo na family stream visa ndo na tourist visa kaya na family stream o baka ndo na veka mo ndo na leno mo val ti kan Australia ko nga sponsor taki ko malako mai kaya iko o tahu Sadi boleh binaka. Crash mo kundo na internet no ko mo tahu. Sa wele awa entonces live chip mo se iya si on kona live yo binaka vale visa di bola binaka mo sote le mucho na baka da mutak rocket Hawaii mboko masori de neto liva sa siya matalamingo ni bola binaka baka lebu na siya matiko mai to ba ko sino no turanga bola nito kai o tau tumbuna na may vital no tiko ko weekend di kuwa ndar sa tiko vini ndar vital no tau sa buka wala ngalong na ken sa may musu na vital no ni buli iya na iyo kana free education ko sila na bridging iyo right kaya baka malaltang tikin na iyo nangona suli kin na mo bridging suli bata na work right pati kin na study right lebo na kurni buli Australia doon ko na TAFE or ka na TAFE na course ba kay ko beli na kabi TAFE ko free kaya ka diploma so orto provide ka na bachelor free sinisumi because you are on bridging under protection kaya ukakina lebu rasing ni ravuli beti rasing ni kila kaya ukakina kaya era ni meravuli beti mera ni rawatakin sonan rakuroi nangon sa tikini birna kuroya era ni radaka bina sona bonua ngandri bakile bukina na radaka iyo era di wawati ko ngakir kasare nga saro namba kira taka tu mana taka ya kira sarenda la bisa taka talon rebisa sa kuni rawarakan protection ni salan de vindo tal na visa iyo betang mana ni rasinga ni rakla ya rasinga rakam right iyo sa doon din lebih bararam takili bo ta kabani ko kimbal bale lele busar ngar bitar tar chung go biaw dur ter chung na protection visa ke baka sore ka na baka salar ngan reba taw era ni bitar tar ni bikemuni eu tahu sa suli itu nugu email address na nugu number telefoni lele butal ngar sa mes tu mi eu sakka ngabira ke baka era ngan reba meu vebu ke bera nangoni sala dava mera rani remuria era ni bitar tar me biaw taw
Mo vama amora ni vama tal takvir na dava na kala dava mer na takava so ira sa tribunal chico si na dava mer na takava so pero sarva patna sarva mata bubali ira leni bonu anan raleni nan rapat nan ramata bubali o eu kaya sara ira sara ni landa ngabandon bina patna visa a spouse visa Okay. Totoo kasaranga. Bikem ni nataro chuko mind ron ni ad friend nga bi tau tumbuna na Ezekiel tumbuna. Siya talaga no ni email may biyaw natalo no with drT@gmail.com. Ano nga semati kemo ni bi tau tumbuna Bala taong klani na sine na inbox ni kuwa. Ano lamo soli me ubibu kibwa. Kaya baka chuko so ni taro ni bitar may biyaw. Ni inbox nga may biyaw natalo no with Dr.T. Sena nungu emaili natalo with drT@gmail.com ang guys si matikim ni Bitcoin. Belate meron ni ron ni bibu kita nga Bitcoin as a follow up kaya kachu kita so nakaron ni gay kerao tau biya mo bibu ke ano lang masulta nga mo na bibu kita nga kaya kaso bikim ni binakato ni wala naman ni statement of purpose. Siya na so talang nga nakabayan ng andrib manidaka iya satu na nataba na talaga o tao may nabibu ka kiniya. May natalo ni protection visa na refugee visa kaya na student visa baka na visitors visa kaya baka sorbe ngande Australia na daba so ngandrebi chiko baka sorbe na katamera sponsor taki chiko so erbi na katamera ngande nga baka tundol kaya siya na wekandra na daba mera kabataw tau na vista visa ko eu tuku na rua chiko na matagali vista visa ko wili ba tourist visa dua na family stream visa na family stream kaya kan dua na weka mutiko Australia ko sponsor taki ko yani mo ko ngandi amai ini ko sa sponsor ni ko ya ko na barota kana na bank statement nando na ni bola iyo kaya kachi ko na kaya rent chiko na binakati na kontraki may bina landlord nakakita mi ko na submit takai o iko apply nga pa doon sending review be ko doon na mo bank statement betinyo o kay ti ko ni Australia o ko sponsor taki ko ya apply nga pa doon okay na family ko kandua ko kini kandua kaya kasing sa nindo na kamu ti ko Australia ikorani ngande mai ikorani apply nga mulib sa approve mulib ngande mai apply ta kana tourist visa ikon ko mai ikon ngandre mena chiku vi ko sa nilam roughly na vi tolnon dolu kin limanon dolu la ni viti asa raw kin mula ko mai Australia Quando kaki na student visa, ko rawa ke baka student visa ruwa na matagal student visa na onshore visa, na offshore. Na onshore ke baka sa chigo Australia ko ngi apply ta ka bili ba onshore. Kini kerua ke baka ko chigo mai viti se total na bono ko ngi be apply ta na student visa ya ko sa bili ba offshore. Ko do kaki na rawa be rekor sala ko romai. Era mai tigo Australia, era ge visa mer visa ta ka Maryland mer student visa. Yan raw sara na kaya na proses taki. Batira sa ti ko raw iki. Saan din rede le usar nga kada buli de ke kembal balo ko siya na no bubale raw talaga nila ko na Australia ye mena bare tak nga ko di chuko ba tolnon do kinalimnon do iyo. Okay. Kembali just to show evidence berto na immigration that you can take care of yourself. Yes, you can financially, okay. Support yourself, ito talk ba ko oti. So na visitors visa kembali ni kebakarabiang ande rangwala nga in Australian embassy Sena lang na website. Website rani apply nga. They can apply online. O kita na nito tampanan ni consultant kita karaban na visa to doko. O kita karaban na visa to doko chiko nito lawyer. O kita ningon sando so na reject ta kimay na visa do apply ta nito lawyer ko do apply na tribunal ko do libal ta na visa. Wala ta na visa merani approve. Kaya kando na lenga kita lenga kina seni submit ta na document o ko na lako liba madal ta na tribunal nito lenga o kita seni submit ta kan gosi ngo na bune kita no man indo do mi approve ta na visa chugo nito loy wow sanjin is to token din kembal ni rangwalen bi kemdo na ihab international they will be looked after but in chugo na namudo free
Iyo. Rasuma mera tulu karta Mera de iyo. application. Iyo. Oh, isa toto kasaranga. And so it's like a one-stop shop, eh? Iyo, Sa one stop mga shop, naman iyo. fee and you Kakere deal with it. kito nakaba. Iyo. O kaya kaki na itau, o kito leleisar ni laborasoma mana kakito nakaba. Yes. O kito vangarana non rakur ni buli, enrol takira wa woki, vangarana non ra insurance, kito o nakaba non ra SOP buke iratali, o kito lodge takatala non ra visa. Tau kito ngai submit na visa i home office, kito sa takaba from A to Y. Na document kit orto gayada na application na home office orto sa pultak nga orto vet orto sa gibatu lami kena approve or reject. Andena. You see berni kito lot sta kanu bisa kito bita talen bikona draft. More da kaya kasandon kita ka kito mbita sindon ka gimana katanya kito biso takatali kaya sa confirm tak may set kaya kito sangi lot sta. Sa totoo kasaranga, nakabali utaw. Doon taman ni bukile bo ni nakaptungo ni kuwa. Do tala na taro yung wali chukumingo, endo taro chukumingo. Baka tawa, kaya baka mongole na family stream, o lela mo de lutwe, kaya ngole na Australia under the family stream, bena business visa, kangay kinanuma me sale buli, me sale onshore student. Can that happen? Yes, can happen. Bitira ira sa chiku Australia. Yeah. That can happen irani. Tau sona visa ira sa chiku kina sona condition. Right. Sa boleh chunga kina na condition they can either they can apply for another visa. Sona condition sa boleh sa kina they can't. Right. So, Kaya kita sama mamaltangan ni Vira Dono, so they go back to Fiji and in Fiji they can apply for another visa. right. Okay. So that's good. Check the visa conditions. Eh? That's one. Yeah, check the visa condition. Yeah. Right. Okay. Yeah. Because you can change. You can move from one visa to the other. But kambimbia, we look at no visa condition with no passport and a chikukina. And I will let you make in a no muyawa ni takadaka ke wando ni mo takadaka no muyawa ni buli chukerkina. Kakerkere chukin. Pinakabali butaw na soli bakasala ni tikinongo. Andor sare do chme na student visa, andor sare do maya na vistas na protection visa, wat ken na vistas visa. Bakataba na work visa. And sibar ni dor lagi mendikine au kila ni lako chukma na bitalo membeleta na NEC na National Employment Center may bit. Au kere meto na komanda ni bitalo na tak na tikine belet ni ortoya na tambana ni matento viti tawe sedap. It's a different kettle of fish. Yeah. Kongo dollar ramba beira na bialaka ni ibiti Australia for work purposes. Dabo na mo baksa. Na working visa level na tawe more than 100. Sibe na donan raw na level ni visa to Australia rani aplataki. Na working visa lebu na rambay lebu na ka na bi matagal visa ko na aplata ka under working visa. Ko ndo ka kinan do na visa binakan ko na 491 do ran chico na 491 si 190 do na visa. Ya na visa tau iko ran tunga may biti ko aplata ka endina ni sau lebu tau ko debe vana undoru tiko na sau ni visa. Seni kito sa na sau ni visa ko sau mi na home affairs. Home affairs. Iyo. Kaya tau na iko na so mayan ni ngona sa assess ta kiuchi kina nom application iko sa takaba na kake dorto sa kailan immigration ni na approve na mo visa to sa ngi kai ko mo sa uma. Right. Iyo. Tau ngona visa ko yo kakina ke vai kornasi iko ngasi ni buli iko dhambe ko accountant may viti se iko age care worker may viti se iko baker se ko team leader ni call center se manindia ni call center se ko manindia ni dona kambani pira ni aplata ka this visa nakangara takaba ira ni takaba on their own, but if they want us to help them endo tantala na kenisawe o kito nakadakaba o kito sa imbita on application
mera register taki mera nanra expression of interest. Yo na bisan ko tahu nakian ako ni ngona tuki kina veiko ko siyang tali ningai temporary ko permanent sarang apa dundun. You ko ngai tuki nung visa ik salak ti ko Australia you coming as a permanent resident in Australia. Nakian na condition dun nga tahu you ko ni salak ko mai ko na lisa bro na baki ko na laksong na regional area. So you ko laki na regional ko li nakakami kina meron na baki. O tinaro namba ki ay kusang geran ko bebela ko talang mo ko sang geran yo to. So you have to serve your 2 years, eh? Iyo. Totoo ka saranga. O talitak saranga Iyo. na unutan ko balet. Yung balet niya gabuta balila o Mrs. Thelma Buki. Ko ang gas ni Buli amay nung bulay ngo pa na Sanora. Ando berto na nung guest, eh? Siya kaniya Sanora na Sanora siya Sanora Musi. O ko ay basura Sanora Musi. Boleh benar kata Thelma Buki maramani namosi basunira pakawat na sel mitabun asaba malaltak sa nga ko nanon na kanana kanangan ri bakali ng gasni nakabalik ta continue tahu eu kaya kaya bikin ni na parorong tumai kaya baka mantangangon ko ikola ko na home affairs page ko tambak na 491 visa 491 visa, you can boleh makamata tuki na nakake di kumadakawa. You can check ta kamna kaya eligibility whether you are like if you can apply or not, whether you are eligible or not. Ngoy okay, bikin ni nang kas ni buli. Ni sang kas ni buli tu ruwa bakata na baki. May at least 2 years experience no mo takalak. 2 years and above. Ni ko gas ni buli na nasi, birnanda uda ka ulu. Kakevai itawe ndona more than 100 na lebu ni occupation tu na 491 visa. Irangan debi tu merita kata na regional mer bakatawana yo ayo untuk kakena hindi na esau lebu. Yo ko ya worth it. Yeah, yes. Worth it. But ini kon dik salah ko mai, iko salah search nga mai as a permanent resident. You have to have faith, eh? Cukup na faith, de cukup talangan na mama recent, eh? Iya. Kaya sa cukup na panon dula maro isartok. Siapa tahu? Tahu, yung mga kaya, vanon dula kaya pakai ko valusia na ono non dulu na kaya katorba mga ono dulu valusia bit. Itu ko may nakatangan doon na pula Australia sa mulis talang na ono dulu. Ha? Doon nga na pula na mga Australia, sa mulis talang na ono dulu mga takmay bit. Sedia na sarangong bombo nga soma. Kota liba kasamba karua. Gori. Iyo. Because you sacrificing for yourself. Eh? Nuot nga ya. Sana sa tal na ngong minakor la kumay. Sarto ko na iyo latako. Labo. Dolo sa bata kami nakor. Tachig tal kinabanon doon. Gori. Di na sarang nga. Iyo. Okay, dilin daw nakasobo. Kailangan ko kumain na so kami na kay Kalawata. Wakan dua, eh. Sana bibigyan na visa 491. Okay, yan kaya baka okay ni na visa ko na lakot tunga. So they can make a goal, eh? Kaya December next year, eu sabi na katemyo sa nakaba na 491 visa. Eh, eu sa tigu save running go. Sa tila saranga, eh. Nakakataki ko yan. Siya na tahu, eh. Right. Planning. Sa totoo kasarangan. Lew sa tsukme nataro, bikim ni nataro tsukme, kunilayang ka nang imbitayan nyo tao na email, yaw talaga ang gorin ni gay bambambata kamay na mo email biyaw, o nang gay pasta ka bi tao tumbuna, eh. Talo na with drT@gmail.com, nang gay topolean mo ni, baka takos ta kamay sa natarwango, iya, kaya ni sabi, bakit nandun nga po tao tumbuna rawa, eh, di bang ka-require na Facebook, ninga bitar kini yo nakasatun minggu ko ay don takabi na nakati kuno na eligibility, eh? So if we have internet at home, lako na website ni Australian Immigration, eh? Tapitaka na visa 491, siya na visa 190. You can even do your own eligibility test. Yes, pakakina na kay binakati, eh? Wow. Taon doon na kini kita luto pa sa chinggo. Elewan nasi may vitil, nasi may lami. O tangan niya nakatatal nga pa matinto. Orto ulak may na 491 visa. Ito galak may sa tuk nga man to permanent resident visa.
Andi, nangonong ko sarto cukup bitaw. It's really Orto good to sa- hear this kind of case iyo. studies. Orto lang may doon merto lay sebsarik Tasmania. Iyo lang nga may marama nasi sa may warad sarandana na job ngay kay Sydney sa may nasi taltunggo. Oh. Saray deh, Siapa yang dulu kandren retau, siapa Tahu sa tiyo endo ang ataro chukumingo o na Som sarap somen. iyo pada irna tells Yes, correct right. tells iyo. Good question. Okay. Na tells tahu o baka ana o yaw manda yawa buli balile may ngono ta katuki ni FNP o wala enroll to USP. Right. Ya uli ka diploma in human resources and management dan ako sa uli ka tu. O sindi ba ti yawa apply through tells. Nangono sa buka may kina o sa may tawo to na airport. Dito sa taro itu kan singrani bukan betanan ko tells ni singrani so. Oh, ikimbal bale. Okay, continue. Ya, ayo sana gay ulis tali suba o sanggay uli sa mabaw ti mana tells o sanggay lakoy firka uli tarami ken dono no statement ni sa sumuti no tells na leta o sanggay ko tamay sanggay ko tamana airport o sanggay buka raw mikina. So if you have tells iko simber ni soma iko rani ko na bina ka mo na soma rawa me kuni may dono ka batataw taki ko kaya ko sabi ala ko. So you have to pay the complete amount? Yeah, complete amount. Right. Beta na tells ko baka ko sa ni scholarship ko baka no mundinaw. Right. Iya. Setelah berada juga ni pakai scholarship, siang kau dinau ni pinilaban ni matin tu. Iya. So you have to pay it back. So you have to pay back that amount, ya. Right. Kembali balik so pasal kata kecil. Iya. Nang orang aku upload kena tel, ortu sabit sangat nata mana custominan. Right. Dorea Rusia mau tecik, Ya, kan bibisar ngaya. Ni to boleh ni redaranam ni tells. Kaya kau ni sa sosomi cuk boso bikin ni sa kata kecil ko. Toto kasar nga. Toman cuk nga nung sosomi. Nang nga sa wala kanyo lokin ni balani. Saro nyo reda na kena balance. Terus marosa. Toto kasar nga. Okay. Total nga taro reda ngo tau. Okay. Right. Toto kasar nga. Binakabali mo na taro. Atau doang na taro cemento. Na iyo na doang taran cemento kaya kay apply may na kaya ko nasi ko na apply may na 491 visa. Kaya ko nasi o iyo iko na tambia no English test. Right. Na English test ta we raw sara. Orto van na kaya na na reading, gay speaking, gay writing, gay listening. Yan na English test. Okay. Baka ko ran yung takapa online nga. Iko ran tunga may bito takapa online. Andin. Minimum point you have to get is 6.5 out of 10. Rarosar. Iko na reading ko sila nga may na paragraph iko gay wili-wili. Na listening iko baka iko ndabe nga iko rongo na kartu ko na may iko gay tuku na tali. Andin. Pagkapos nga may na system sa auto record ta kitu iko sa gay pamuriatalan nakatuko ni may. Kasi sa gay writing iko baka misili mo na statement na paragraph iko gay baka mo write it in your own words. Magabi ko understand pa ka on that statement. Yeah. Pagka nga na reading and comprehension may na high school. Reading na sir. O baka samtang sir ka ni wala na listen, speak, read, and write. Gori. Listen, speak, read, and write. Gori. Sadi na rin. Virtual ratar cumingo baletan na construction workers. Virtual nga kinataw? Yes. Construction workers, yes. Okay. Matay na masuka iyo. Construction workers are nga binakachibakaliw. Itaw ko yung kakina, at least they have 2 years experience. 2 years experience, right? Yeah. They have 2 years experience, they can qualify to do 491 visa. Totoo kasar nga. Total na taro na kachukong bebe Charlotte Rauda. Membalit yurto na NEC seasonal workers, Nirto la kaya ni under the seasonal workers scheme. If they are in Australia and they want to switch,
this is a difficulty that is being faced by a lot of people. Would you like to speak on that, or what do you think? Itaw ayaw na I don't want to encourage them to do it, but ini ko tira mana materi tuwe yo tahu eu kaya padondo na lebu ni kaya ramela ko duru mana ngwan na relak maingo na may nakataka lebu beira without even like asking irasa nronga or irasa aplata kana protection. They went through that lane protection visa. Yeah. Kaya ira ni but the protection visa ndo nga na requirement ndo nga iko you have to come into the country legally. Right. Yeah, you can apply for that. Whether you come what visa, it doesn't matter. You lebih kor laktu bananya ko ira sa lebih sanro lebih sa may aplata kana visa na protection visa. Iya. Eu kaya rawa undo lebu ba salabira o kabira. Kami ko takabi ko saka mo save. Right. Save nga iko lista libiti ba sa otino mngona lista libiti. Ona nga iko yan kini ke pakasya nga. Sa boa visa na bula bi ko mo lista kini biti ko allowed sta kana student visa. Right. Iko allowed sta kana student visa ke ba ko buli. O ti ko lako kini biti ko na makabina ka lako biti. Ngone ko na kini biti asar ni approve talo mo bisi ko adangani libisi ko ngai balo lista lang may sa may buli tali. Already makabina ka chunga Iyo, makabina. Sa dia na sara balati ni sa ngona da makada na li bakabula talanga merli makada talanga to ngoni bale Iyo, na ya na kabimbi pamadal takama na tikina ya tao na bimbi niya. Tao ni bango ni nindoi aplata kana visa Australia na chukikia na family composition ko ya iko nambita kiki na dai no muleni bubali o timu or to nangone o tamamu tinamu ya ke ba ko rami makata Australia no binakati ko na system sa ko sa capture taka o tinaya da yu kombita. Right. Ke ba karton na sa gamerton apla mai na to sa ti ko ra system. Ya. Lebo bihira ngai reject na visa siang ni reject baleta ni lele na dokumeni rasa minta ka reject baleta andua bihira andua bakadada na biela lati asuli bihira iliu ya ko tukun ska breach the condition that was given to them. Right. Isa landon din na bakasal binak sarangau ni wasia cukumin gotau. Dorsa olong saranga bil sanga bulu na ulu tanga bibinak na buli berto na bridging visa chukaya na daka bat kena visitors dotan la kau ni binakata mani setal metal rong binaka jana vital nongo nimbula binaka sabi kem ni na barong tikumai kunilang ba ka sa tukuno chukgo bitaw tumbuna gona matai ni total na session kero sa mbole abaka biokan me karon na bibukan bikemuni go sa kana matenga ke baka sa ni som nomitar na ngonongo kero bibu sa chukain but dona kana lebu ni taro dado biru tumengo kero marotaka kero na tobana na ni ringu ko me kero na somen na nomitar back to you tau obe binakata mo pamadal taka virna tumbu you wanna yo ke baka ko binakata mo tete baki wana lubemu ngondo na ngoni sala binaka. And lebu so na visa usalot tak tu ko salot tu simberaman o kabira. O bata ke kasi nindo na kago tu Australia. Mona gali TV o bango vira. Sinin ren ana visa. Ren ana visa moya daranga mai. Ke sing da mo itu kiro mo itu nito vale mo da nang gratis mo dibe mo deranga. Endona opportunity binaka ni nonra kapako mo nangwani weekenda virna itumbu kaya baka sa dona if you wanna invest into your children ngondo na ngoni sala binaka mera invest kina form 6 ka sa ranir la kumay dona ngone sagi approve nga mala sa utina na visa go brava lakmay o ko form 5 nga may biti ko form 5 sara 2012
O tingana na form 5 salita kata tu inandi ndo na company aircon inandi. Sen ndo na tertiary. E o lodge takana na visa, o da kapana na visa na kakene. Mata sa o chatu kina na visa. Ngai buke lulu mata ngwa sabu kamay. Satina. Ya. Sen ndo na kandendre. Kasi apakah sama taka tahu? Kasi 2012 sar sambi bulkina. Oh, sabi tinamba kino na form 5. Ya. Form 5. Siya matani pa siya na siya manangani form 6. Yes, ako sa kala McDonald's talaga ko may sir ni. Hindi ko ang tawa pag sa ito na house. Sa totoo ko ba coach? Reda ya. Yes, siya na talento na kandende tao. Ay, Santina. Reda ya. Opportunity binakataw. Opportunity binaka. Iyo. Sindo na kaya ni Renre. O kenda nga, kaya makakenda sini na plenta kasi kenda manage ta kabinaka na nakatubi kenda. O kenda nga andaman rin ta kanang bula. Tina saranga. Kaya ayon do katu Australia na buno binaka ni buli na buno binaka ni takataka. Di bola katok na ibiti. Tulungan na sa ibiti. O bukan Tina saranga. Katalongan sir niya, basi milip talminan. Basi lebih ibiti. Kan di na todo ko tao. Di na saranga na. Tubo kaya ng weekend. Iya, Planning? Iya. Pat kina management. Na manage. Mamaroy. Iya, mamaroy. Betul kan, doon nakalibikin naman nawang ay? Iya. Ninda, o kaya, itaw, ndo ka waksang taka, o kendara nindo ng dawang, a kendara lindino may vida na undolo. Mata mo, dino taka may na vida na undolo, guro mo, invest pa na lubi mo. May itakak nga vida na bulan lubi mo, sasamulis tala nila pa ya. Sentino saranga tahu na bindaro bitalo ni kuwa na baka unget saranga lebu na matabubal dona kana lebu ni babi di binaka sangole tumengo binaka lebu kemni na siamati kumai lebu chuko na taro o tau tumbunan nangai sasanga men somay na taro retal man na taro lako chuko ngori tau so na kau ni beso marawir betul klan ndar sa so makere kon na taro ndar sa tupana uchimaya na student visa, na work visa, visitors visa, wat kena protection visa. To bana ulutang lelew sarangay. Tao do tal lang cuma bada kaya kati ko may nunggu leni bubali. Doon ko matapal ti ko may Australia under protection bridging bridging under protection iyo. Taro ti ko bada kaya paka kwera ni sponsor ti ko may sesenga. Io tau na betani bridging ko simber ni rao no mo pepa io si under bridging io o kwara ni support taki ko financially io korn sponsor taki financially but to sponsor you right a letter me ko sponsor taki ko na singra but financially the person can do it kwara ni sponsor taki financially o kwara turanga may grifit oraw babio tini oraw bridging chiko na ngonango. Ya, orang bridging juga nangon ko. Ya orang sama sponsor tekiro tal nangoni. Harus financially support the children merolak manangoni. Oka kina. Iram tanga tunggu iwalangi. Ndo na marama kero vital na tiku sarama Amerika. Kosa nirtu sarana lubiana. Kor magal orang watan mama talo nakatirtu kedan lubiana tu may biti mertu lakedan Australia. Gono ko na ilaba ta mga tu may beo na somayan nan tu kani buli mertola kay. Sareda ya Kalau nga to namuti ko buta kana mo live ya tao. Rong binak. Iyo. Sa ken lewa ni kalogo. Mundo ubos kiman. Iyo, ni ubos tumay baka kiman minganga tu. Kiman mirita nga kemi tamba bat ken mo ubos tumay o chupa kan do ni memrara. Sama betul. Iya, saya wali nga nila sa ato sargan na nung di pa matatao. Mae. Isa iyo, bi buken lebu saranga. O man nga lelebu do nan do ben ko chuko Amerika, erto tar chukumay, erto binakatagon merto ng Australia ng wania. Datan la tarong wal chuko ngo, baka tama na business visa. O irara baka business chuko may bit.
business visa ko ya visa rambai levu ko ya embalavu talanga na proses takie. Yo, business visa binaka mo apply if you have a connection to anyone like in Australia ko ya business talanga. Iyo. Ana ngai karena rara kina mo kon apply tak. Okay na ele na matanggal visa. Yo, na visa binaka ngai ko rani klai ko rani apply tak ko ya na tourist visa. O ngai student visa. Si ko sa chukara so no experience nakaka apply tak na 491 visa regional. Yo. Kaya kasi nga iko itaw Vikem ni na sa tikorana no munisip kiti ni age care may viti. Right. O ndwana company ni age care tiko i Perth. Na yadhana to na RISE, R-I-S-E. Kaya ko vikem ni na sa Steve Kitty, iko lako na Google, iko search takin na RISE Perth age care. RISE age care in Perth. Iko rani register takana no expression of interest biroto ira iko palakina no reason bet ira sarvanga blechikina niko chiko no visa se iko bangara sponsor iko tambaka niko bangara sponsor and they can sponsor you to come but in your Perth kosa will be regional durabuno ribna ko Perth kat pinakatulan raki baka nga chukaya sawa say nandi bara bito baka tu ya sabara sa totokan din wow reida ya bikem din na Steve Kitty ni age care ya sando sarangan na opportunity lebih RISE Perth age care si RISE age care may Perth ningoli kina na no to website nimbiti kina no ni expression of interest totokan din wow Mendang na kami na bital nonggo sangul na mendang mukan naken na rong pinakatin na bital nonggo tau iyo sa rong pinakatin mendang sa metuk tala ni Australia na iya na beso mo listali tau na turangan ko ya challenge ta kiyo mo ko ni ko tali ta kana na challenge ono sigmetu ko na dana o klani turangan basta may patan no ko biyon baleta kana ulutangan ni scam au bia pamadalanga musulia nga bitau tumbuna na chance for him to rest mo pamadala matangai dan itulah ko ni Silani ketua rede ndo na agency ambito no to advertisement na Fiji Times go ni sembaran na bakronondol kero rede saran na Fiji Times boleh to komikina na din iturang go bat kina no to company ni immigration consultancy may ni Silani Artola ko mai naka cross ang gaya ka ba bikim ni nabarong chuk mai be kana turanga ya challenge ki mo kan baleta na scam au manitu kuno ba na turanga ngo turanga ni rango tumbuna turanga ya londina ono sianga ni pakambote ni na buto ko na no nilaw bat ni lebu tumuna nga no nilaw na sianga ni ngan rabo ko na no munisende o ko ba ka sortu nga ko ba dun na kausa nga ka ba tau na kakiro ka ba beauty ni may baleta na turanga ngo Islandi. We actually did research about their company. Yeah? We went online and we searched their website. Tomikin na din iturangan ko na dano Elesta. O sinanong binakatangan na dan. O search tak na dan. O reda na kena tamba. Nakawin na ka ba? O bangkarano na to number di telephone nyo kalandi. Ang giri sir. Ang giri. Nung giri ko tao na muna. O binakata just to test the fact that if they're legitimate. Hindi na tahu. Iya, so nakabaya. Kaya dari FBI man tapos lalay, Tentu sarap ka nalal ni FBI. Maka may FBI man. Hindi na tahu. Iyo, sa akin giri tormay na no to buni bolo torong sar. Go hindi ka na din naman to kambani, kasar to iyo. O biyo mo sabi na turangan ko Elesta. Kasar ko Elesta McLean bang iyo. Okay, hold on. O sa klasar sa hindi nang. Basta sar telepon di bambol sar mo Elesta. O bakang boleh sarbi ko o pamadal tak sarbi ko tuno ko ayaw nung kampanye o matatakat ko na minggo na lakot ka ni Bindor Lisot laksar mo ko may anong muna sa Travelodge kin semper niyo Holiday Inn si muna rosa ta sarke nito ta ang gelo ren hindi no Elesta
so it was a legitimate transaction. So that's just an example of binakataga mo siya kaya makay chiko sa nalaman tartar may makataga na turang ya at kung chiko mo ko ya kandi na tayo nakango yo kero babyo kaningo kero na siya kanina binakata may kero lawa kita kayo di na wana siya siyang sarangani bewase tao do ko ba tao di na tao na itutuko o kaya kina o kinda total na kaibit na nakakinto do sin rawat na taro gay o kenda da tu mai bitin dor kana ngari no do bela ki valani iyo kenda gay do nga me kanga mai tao sama taksat na ko na maram o ko na maram ko katu na lita kata ke Dubai na klako o posta do na mona ko ya naka recruit mai bonua levu tu no ko ni ramai bonua levu rawanga buka Instagram manandra application mera mai iya sa may kadi nitang ito takot tayo ko na application ko sa ko na maraming ko. Saya nga tahu ka kina na nonton do biasa do biala ko ibalangi. Yo nakanga lang ka weekend dan kenda do sin rawatan na tar. May kenda kila hindi na sesela. Nindo nga ka weekend ayo ni solia na mo bisa. Laki balangi. Leda ka kenda sana mas nga. Da sing taling gabi kila hindi na sila kenda sarani. Na wala sa gado yata kinalagay mo sa ganda ang tabi mo to ni sa amber. Ayun do kaya biyo man daw kaya. Kito nandito agent sambo sa ulelay wat kinakakito ta kawa. Ayun do kaya bira na option ni nomo. Kaya ko sinibela ko mibikito siya na sarngani kito na lang kakina. O iko ang ambet na nomo na ilabo. O iko na so mga na agent ko bela. Kaya ko bela ko tala agent. So libi ko nangalala. Ayaw na rani bebu kibiko. Na information ko kata rani bebu kibiko. Yo sing ngai binakata beso salitao tu meragiles mai sa amber. Sarasung itu bida na undolo na ilabo, bida na raw. Kaya ukakin na weekend na may nonta. Ay pa si weekend na may nonta. Yo. Opportunity binaka yo ker sember nga di ko takawon do naka. Taro na ken levo. Nadaba soy ko natakawa, vida na ilabo ko na soma, nakakitay ko mo na tarong. Misimberan niyo ko pakatuloy watakan doon ka. Yan na sarangay. So it's based on decision making. Yeah, based on decision making. Iya. And nasiya kanin doon ba sorarate kim ni, kaya ka ni chuk ngami na koro, ni chuk ngami, so sorry to lang lang. Doon na, tadi ko kero vital no, puli binakay sawa na tinanan na nunguyada, kweta nakataka chuk na tambanin ni agriculture. Kasar ko biyaw. Yava, o sana ya utir kita ngoi biti merla ko no Australia sampai makatap tu nonton gel. Iyo. Itu taruh na kayo kuno ba iya na lista likina nonton dingin. Sena ni bici kere chuk ngai sor na bina kata merla ko na bitalo no ko embaletira. Eran dingin meram biu banua. Iyo biti na sakanin ro. Ona koro ne tikunga. Redi ketunggo ketu sa chuk ko Amerika. Ketu se tete yang kono binak sar chuk ko binamus. Nanggele ena warenin ro bukum nusa kana takwa na labo nubi ang bomay balag numbo sa kamay nondang bulan duana nondang bulan duana kaya kana kwete mum bomay balag me uno ice cream na sirni rito madalan to kui takongoy lori to mengo na Sydney Harbour Bridge bona may mendo nga kembaga lista libiti kaya kay rawa ke chikuno mo tatandra rawa sabata di na to taw rawa to ko di na nangwa kepak nangwa ngai ko sa vina katakin do naka iko sa batule watake lomo matakaba ay ko na raw niya takaba sa totoo ko na kabina kele na sanga na muria may na sacrifice muria man na sacrifice kabina kele na sanga yo sa ko nga yo ke pakasati ko na nonta goal kenta sarani dana batule watake benta sana lakatik ngani lingona no goal Gila ni gaya may lebo na kanao o nga na mati na lapso siya nga iko sana siya ambet sati ko na mo goal kaya untuk kaki lebih rangon ibu sama approve dengan revisa ukabira na nomo na nakile ni nomo may bulio steril me rawa na nomo pepa ya usay hindi be kawita kan matapa so ko meta kapa na nomo pepa nga merawa ki ko ngay kaya skill sa rano ko pepa o sa siya tal ngi contact tagi ko mayaw sa ibading kaya ko tumay kayo sa Bimbi Sydney mo laki Melbourne siya laki Darwin siya laki pinapuno mo libuli kina
Di ko sa tao, bila kadang kan girman, beti ko kito ata kapan nung pepa iliu. Kito na buke ikut ko meta sarman sarake nung pepa. Se totoka wakandu, totoka. Tampe kamuroni kabi, kimni na warong chikumai, nung bulan nakwa, baka tabi na namun namperi telefoni, kena namu email. Ningan reba, kaya kasorbe bitar tareni tau, na tabi merata kaba, kena namu tu website ni IHAB International. Tau na nito na nunggu email address na kan itakaka na admin.fiji@international.com. Maksud ya admin awak mau sa type tangan ko admin.fiji@ihabinternational.com. Totok. admin.fiji@ihabinternational.com. Right. IHAB International yung duangan na boss, Iya, duangan na boss, iyo. Okay. Ya, bikim ni nataro chukumai, Okla ni libsar chukumai nataro, okla nang bongin ko na sa kanimo madrao tau tumbuna na lebu ni wili email kena batataro. Ni silebi ko give him some time to answer your questions, Balato ko yung duanga chuktal ngarto na ni timi and ang bitar taro ko beira, admin.fiji@ihabinternational.com. Ni bitar tarbi ko ako nagay somo taleno ko na votal ni bitaro tiko bike muni muni somo mai sambite no ko ngo saro ni reda to toka binakay mo simule nakabali bike muni binakay iba bola Paul bulan nakwa nung isa ufemia da mai tonga iyo nimbula nakwa iyo bike muni na batataro chukumai to toka ba ko na sota ng bogini ko kami kamida na bitalan no tau iyo dia na to doko kanibuli me da buli kina beta ko sa ngona ninda ve buki iyo dona marama naguna lebu wili ba naguna lebu ti ko may Brisbane ko ve sina to doko do me andong gir may betu no ko iko na matay ni ngoni ni biti mo lak mo Australia mo may takap na takatanggo Tina saranga. Sabi ka nga kutsikim ni nakalo tau. Di na to tau. Australia baka mulai semat kimamia ni kin. Siapa tau? Di na to tau. Eu kai be so redong girme tu. Kira tal me mo be bukan bir rata mo bangkaran rata. Satu ike, resek tu ni rata. Vital no taka mai bimbos sandongo. Rata. Totoko baka uti, Oklan sa baka bulat sa kumbingo ko naturanga wambita ta kanto nung post ni kwa do matang na viwan lila wambita ta kaya di na pamadala kasar mo ko dokter ti dali mo di nandrendre ki bem stop to gayvit saro ta kana kangaroo Sabi hindi na sa pakakira ni Tirtunggari. Porque sababunde le sarangana vital no niko sa tukuna. Wekem do ke na me na ose, wate ke na toa. Mundo saya tu ni mai saliung ko na kangaroo. Sabi na bale usar. Baka bulut tu na rendre na ngono rendre to stavo tungo. Na bindan re baki ko tali tu na lomo doga. Wate ke na ora na no kumbita ta ke na vital no ki tau tumbu ni kuwa ndora ka lele wer vital no marau au tukul saranga bira saka totol na baka kavi los indor na beste ni angonan min dami toka na patintan no buena ti kerkera nga kuwa ning kesa na kuro kuning kesa na kuro me mbokoro to mena pramas ke ngole mena barong ni ko macari rong binak totoko baka woci tahu na bitan non total sotan na tal no cukup ko mo wasia maybe na saran non repep sarong rong binak tin na kau orang ade abir na sarano buli la ta Iya, rano buli. de baka sorbeli ta tak sari put ko nasi ay Tasmania sa Gore. Toto au kati ko ni sini dana kan rendre kake de rawa. Iya minta sa bambu tengah tak katakan nonton bambu ta. Iya.
na wiki to manda o nan bono mi takatakin ko na o kita ngai kabina kanito loya ai ko ni sa reject mai bangon na visa ko vala takatali me yo endo rendre sara me rel min dona visa me reject mai ni kito sa kamkedan na kakede dona marama kiro vital no tiko sa sangat cuma viti abango bi kwa sini dona kan rendre kakede rawa yo kenda nga menta bakatulewa la boleh sa re ko na tapangata la boleh lai ke ba ko na mai takatake yo sterele viviendo ngana boleh kusan radio semua tali ke ni labi ko pangatak mai viti na kena takataka tuike takataka na ka it's a land of opportunity land of opportunity lebu ni ka tuike takataka o na tabaya madanga sumi na tabaya la ya tu tabaya madanga sumi Oya ruatu nunggu takataka. O nasi, o may takataka taltungo na lebu ni takataka tuiki. O sini puli nasi may biti. Iya. Tu ka bikin kenal. Okay, kaya bakay lelay na baka matalan matal kini kwa, you go to Home Affairs. Na Home Affairs tu kida kina na baka matalan matay lalay. Na no eligibility koran check tak kina vina na visa da vai koran ni qualify mo apply tak yo eu quero nga vikim ni ke kai ko sa nui ke vai ko sa alan de ni koran ni apply tak ngaba tak no visa takaba yo ke vai ko vina kata na bibuke kita orang ni bibuke email mai ita o quero bibu setel nga irna email tumingo ira sa so ira se email sa tumay na vida na bula sawit o simber ni reply batana lebu ni email tau sa sini rakaraw o sa ko nga urani ngai una si talti nga sonong ngono sa full time to na nasi ngai laktatungan ko na covid sa balabu ni na lebu ni vakata kaptu sa sing nan ni wili kana email kaya o kero bisut kini yo ona sangano ngutu do ko biuna muna raniu na saung kita na vitar na muna reply kita na email sa totoo kasaranga bisa sa kerbi bisa cuka ning ko tahu bikim ni na sasangat cuka na number telepon ni tamu no numerarongan na email tahu yo ke baka so ertiko sterelia o sa o makasamtakan yo sa ambito tiyan no guna telepon ni no page ni helping a friend do lebo na nagu post chuka na nagu page ko dan chuka na helping a friend ron ni pamadal takam domingor pamadal takam batelele brata rong chuk iya na nagu page o wati kabukina na helping a friend o tiyan na ngono sa may ulan dikina na kampanya sa tikin ko o sanggay kereta kita na page me eHub International Fiji yon do lebo na yon do post nga na helping a friend beta na pamadal do live kino pamadal takin kaya kai korani like takana helping a friend tu kaya kina nugu email address nugu number telefoni yo vikim ni na pinakata nugu number telefoni nugu number telefoni na 0404 247 060 so 0404 247 060 iya ano number telefoni ran gira kaya tu Australia yo kira ngat tahu kaya merengir na singa lebu si merko ningir na lebu iya kaya kuningir na lebu beto ko samo dikina iya beto so era do ngir tu mibio do tul na kalau matakali lai rona kalau matakali lai iya kaya ningir na ngonan donor to na bitsinani to na dunro sarau tangak yang geru Arto na bitsin na kangaroo to na. Sunod ko lang maliptaw. Okay, helping a friend, FB page. Helping a friend, yeah. Okay. Na eHub International Fiji? Iya, total na page ya, apa kami official page? Oh, official. Ya, nadam juga na eHub International Fiji. Okay. All right. Ya, bikim ni nagangir chuko sa sangat kiko. Please, sana pa sa di makandam. Please be patient.
Totoka. Anita wasa. Please be patient tor baka malo kasi kan girianyo tao tumbuna na kanangauna ni warak ni sule ngabi ko na email o ko na gay bitartaran wikim ni ni ka ko nilenga ena so meno ko na muningiri balete ni tundi ni ko na yalo ni nona baby buke wow tau sa kam kami din na vital no ni ko ni simbarangan me tabo ndor vital no cukutal do talakaw ni binakato ni wasya ni bar ni daru nangay nabuta tale sing tamu minggu ke bakau Doni ngalau binaka. Rani daru bitang tala sing tamu minggu mo nangay mata minggu sarani uba mata takasona na 491 visa. right Rani daru bitang taksotal nama visa rani tiko ke bakaswara biataro tal mai sarani daru tararanan ratar lo ni mata go. Daru gayo. Daru bitang tal mata minggu. Okay. Set sarangaya so santo ni abikim ni nabarong chukumai mata tal minggu sing tam minggu same time vito na kaloko may biti lima na kaloko may serne dia na kaloko biyaw na tomani tale na bitala no bata kita tumbuna part 2 part 2 ngondi ko na part 1 na mata minggu part 2 so libi kiraw na madawa may kiraw na reda kina na bimatanggali tara la kumay and then we can group them we can group them korto na IELTS test tartar cuma minggu sombaleto na COVID test but so sangat cukup niradula so there's all these other issues that are in between cukup talangan so nabubale tawasi tu o ta Australia o na cukup mibiti what can we do to bring them together so I hope that Nanero Vital Nikua is of big help to you wherever you're logging in from okay ni na nero vital ni kuwa kero se vital no chukita tumbuna nero vital ni kuwa it would have been an answer to someone's prayer sora binakatsar tungango na bela ko Australia raw rega ngalanta ku tau sarama se tumia na Opera House but kena Sydney Harbour Bridge ni tanratu ndo singa oni sara tombale tu en del ni wabu oni sa tombale tu en matini Opera House na bono ribna kango tahun sebenarnya ni medava soltar tunggu na ngalala bikin meni total na bosan ni bakal ngataki bayar na bakarong ti na balik tahu babi nakata na non daru vital na kabini kwa kelani yang asar ngapa lebu na lebu ni kandar mo wasia yang bir na bakarong tumai obe payal ngata kir tal ngar tumai nonta be kenta tal ngana tu ya di Australia da samai balap tu na tu se bertu ni rana pepa uker ni kuni mantua ke pakani binakata donan kamu ni moni buke kina ningir mai ni bitar mai biau eura ni bibu ora bakasal taki kemuni ni bakasal taki kemuni ke pakai ora koti kemuni bina ni tuloya koti kemuni bina ni tuloya molin dolinta bendora ni bitalan no nangoni sala ta parani taka kina no pepa ngonong santa bibu kinga meraninta yang merani rau kira non tapepa katani nakile bunga minda me balang meranon tapepa kau babi nak balik bikin ni tau na nomuni sulia nomuni ngauna nomuni sure tiao me mai bosa me mai mama dala bala kala na kabini ko sa totoko bako na kana lib nung kumaraw au kau tukun chukumaya sabi mo tumanda na ba kabi me maintambe manta na kabi na kani komentar me bital no chungo ngayu kam o sabo so tumanda kana lalikete me baka ketondo tukun me kanta because of you I suffer kwa ganito rembo ni uchina live kami binaksar bali bikim ni tau thank you so much bikim ni tau na nomuni sulit tu na nomuni ngona au klani singa tamu chikungo bikim ni oni turang oso chikutalangan nomuni buli kana bengarabo ni takabati ko ya sulit tu mena nomungona ni kuwa bikim ni nabakarang chikumai sangol ten ko na baka binaka bikim ni todo kusara na sasule na number ni telefoni kede Facebook page helping a friend ni wala talaga na IHAB International Fiji Facebook page sasule tun ko na kanangon salsina no email talonawithdrt@gmail.com kero ni be tarme bambamba biao ono gesya mati kemuni betau tumbuna
Sakya na ngonong comment kerosa na bakumada ni bikem ni todok sara kami dina na vital no ni kuwa na buno ta bangani sama tik mikina may Japani may biti may New Zealand Australia America may Europe may ina bise buru kedi already chiko na bakumbula sa ngol tibongo sa second ta karaw kero bako bini binakin bako le bikem ni na no ni sama mai na bibu kela ko tuningo kelanga ko chiko may lain sakya na lewa na nona tikongo tau tumbu na may Australia au tiko ningo Hawaii na sika ninro na nanto koro sika ninro viti eti na lista na koro ke bakau tete chuko mina koro go tomana bakali bunom tete ke bakau ngandreba mo rawai labo na no mu baka baka mo le balangi da buto no miangona da bundalo marra na kana sende do reda na eligibility tiko na visa applications rani apply merto ngol na ngol merto libuli o tinabuli and then they can come back to Fiji. Hindi na to. Ngole na bibuno kaya. Siya ba tayo? Doon nung nakataw, hindi na to ko. Iya. Isa sabah mo din bikim ni kaya nakabalik tao. O sabah mo din bikim ni bato mo ni mal kaya mo ni ko. Darong kay soto na sing taw main ko. Iya. Doon nung nakataw. Kalau ngata naka mo di manda. Isa. Naka bakalim sar bikim ni na siya mamay. Totoo ko nita kanyo nitalita na ni Robitala no kay tau lewangele and kami binakan kuwa siya masarcho na ra ki burnitu may nalawa may ra baka binibinakataki na no na siya mo ko ni kuwa may kromi Vitala no and kaya nangan rebitu nga na solitaro beira binakata merang wala may bakong bulasar chuka ni bikem ni kede na buli oti mena na Lao Primary School arna yandra bambul tal chuka bikem ni na buli oti mena Ra Provincial High School na korni buli rua ka buli kina na nonda turanga bulan dokai ni siguna ni kwa isikeli tumbuna kani marau na nono ngole mo kwa sele tumo kwa na nono ngone kilab na to kwa na renre enta la ko roma tu na nondo pono mai biti ya sole tu biken na ding ding ke ba ka ngandre ba mo ngole mai balangi rawa rana ngol mi balangi nesta libiti me ba kausa tukuni chuka na kore wa redi bakon donin ro chuk ngame na kore chuk ngame tete and we can live in both worlds we can live in Fiji we can live overseas rani lako balangi ruotul nembaki rani listal i na kore sa ko ngaya vikem ni kedra kani au marata ka baklebro na tamay siya mabate ng bogi pinagani kuwa au ker nga tagay sotal singatang katuman ngono batangango na bitu na kloka na ngono may biti au sabak madianan manayatu Hawaii pinakabakalebro na nomuni siya mamay pinakabalebro na nomuni do toko na chukman program ngo talo no with Dr. T kaya katalangan semberan yung subscribe na nung YouTube channel ninging ngolikin mo ni subscribe ngolit talangan na nung Facebook page like and follow my page. Nakapakalevo na hindi ka lang nga tatiko ni sama naman.